ubhuti wami uze ayofale usuke ekuseni ngimbukile wahamba wayokhamandi ngoba la eBelfast asinamanti manje sisukela siwagcina ngoNovember kufikela nyalo solo asinamanti waze wasuka wahamba wayefaka wayokhamandi nakudzala uyabona ukuthi engikhawula kuphi besingakhi manje sana besikhala esalimwa urukulumnye umfula bathi ngimahlozana senyalo mahlozana nasalimwa abanamanti uziwadimikela le wanyuka imandi ngoba bekanganamanti bekahlala yiwani ngoba bekanekugulanyana yabo sekutholakala ukuthi aze ayotholana nalesilwane lesimphethe inqa yemandi lapha ekhaya la awufanele akhe imandi akhone kunatha akhone kugeza ngoba bekathanza kugeza bekathanza kuwasha ede ahlala sikuni bengala ukuthi uyagulanyana ngibona ukuthi kwamenda ahamba yesabe ngenxa yokuthi manje awekho la eBelfast mbana makubulawe government ngawusifudele manje futhi ngangafi mbana make naye uze afe ngoba bekaphathekile nyanja sekwafika ukuthi kumfutube kakhulu emoyeni aze afe naye ungibulawe ngenxa yabhuti wakhe ngoba emoyeni bekafutube kube uyagula uyabona so sisola yena lo government nalo masipala lo ayenze ukuthi amanzi angagcina ubhuti azoba yefele emazini abantu ngezingwane so ngifuna kusho ukuthi izinhliziyo zethu thina befamily zibuhlungu kakhulu uthe ubhuti washona kuthathanga emalanga ayithathu besibeka bhuti last week manje sibeka usister and usister uze washona ngenhliziyo yokukhala ubhuti wakhe sisho kanjalo sithi thina befamily vele kahle kahle siyakhala sibuhlungu kakhulu ezinhliziyweni zethu noma ungabona bosesi nalaba ngaphandle labanye ungababiza bazelana bazokhala ngesilingo uma bakhumbula lesimo lesinazo asinayo indawo yokuprefer amanzi akho distance but amanzi watholi singaya manje uthola ukuthi babhizi bathi bayaprefer but amanzi awaphuli singazi ukuthi why sesiyawara because omunye azabamba engwenye la emfuleni siworried as a community because singathuli ungeza wathi kusasa ibambe someone food because problem amanzi asikho happy ngendaba amanzi sekudala sesikhathele ngayo and abantu be-community sebafuna ukuyovala indlela abastrike and bangastrike bazodisturb iKruger National Park i-game reserve ekhulu la emhlabeni ama-guests from America weze eKruger bangastrike bazodisturb ku-tourism and umuntu othola ekhaya eMpumalanga i-tourism siworried kakhulu and abantu bangala basebenze i-tourism sesiworried besicela ukuthi basilungisele abantu bangazi bavala indlela khana sizothola amanzi because siyazi ukuthi singavala indlela amanzi sizowathola